Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Mi wino on noon ko alluwal jangirton joni. Mi jangini on alluwal alif timmi. Mi jangini alluwal ba timmi. Hande ko ta o ngarmi walludema ha jiitade masirte. Ɗo so ɗiggi a yalti e majjere masgal ta. Mi winama noon pesgal dow ko a, pesgal les ko i, tural ko u, kowal e sidda ko a. Ɗiɗi dow ko an, ɗiɗi les ko in, to ɗiɗi dow ko on. So tawi ko podgal foɗirte ko alif walla alif taƴƴo walla alif jowiɗo, pottal les foɗirte ko yanara walla jubriya walla wiret. Tural foɗirte ko wow walla wow taƴƴo, toɓɓel ngel foɗirte ko jubriya walla yanara waɗa alif jowiɗiɗi jowi dow muɗum. Ɗum noon haalanoma gasi. Hande noon ngal ɗo alluwal gootal tongan mami ko jangate e ta, so tawi ko juburta walla ta jorɗo, ta saƙiri fof ko ta wiyete. Juburta ko ta jorɗo ko ta saƙiri ko ta, fof ko ɗo henne andoto ɗo masoto. Bisimillah, jangen. Bindol gongol downgol jangaten ha gaynen. Qur'an arab ummorto ko bange ñaamo faya bange nano. Sada masa alkulal ngal waɗ joyi dow, tati hakkunde, nayi les. Alkulal kala ko ni masirta ɗum poftina hoore ma. Hol noon mbaɗata ti, tu, at, kowal, at, sidda. Ɗon gasa. Hakkunde o mbaɗa tan, tin, tun. Ɗon timma. Ngara les wona polle ma. Ta, ti, tu, ti. Ɗum saabi mbaddu men pularo ha weɓanma. A yiɗo taɗo les mum ko ta. Rewi hen ko ti, les mum ti. Tu, les mum ko tu. At, les mum at. Sidda one ko at, les mum at. Hakkunde o tan, les mum tan. Rewi hen ko tin, les mum tin. Rewi hen ko tun, les mum tun. Ngara poɗen. Ta, les mum ta. Rewi hen ti, les mum ti. Ko rewi hen tu, les mum tu. Ko rewi hen te, les mum te. Ko ni alkulal masirte arab o. Mbaɗa joyi dow, hakkunde, tati, les, nayi. Wona masɗe fof ngarda hen. Bisimillah, jangen. Ta, ti, tu, at, mo kowal, at, mo sidda, hakkunde, tan, tin, tun. Jippo les ngara poɗen. Ta, ti, tu, ti. Ɓamtu. Ta, ti, tu,
at mo kowal at mo sidda hakkunde tan tin tun ngara pooɗen taa tii tuu tii ɓamtu mi wiima qur'ana arab ummorto ko bange ñaamo faya bange nano dow ko joyi goni toon adi ko ta rewi heen ti rewi heen tu rewi heen at mo kowal rewi heen at mo sidda hakkunde tati nan ɗon adi ko tan rewi heen tin rewi heen tun lesto ko poolle adi taa rewi heen tii rewi heen tuu rewi heen tii ni foti ƴettu kuɗol ma e karnema mbañotoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa camorɗomo ɗakkoɗa sara makko o holluma ha mbawa windude o holluma ha mbawa jangude aɗa yanimo sagginma noddu en e 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggirɗa a saggani ko ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah wallu kadi yo Allah newnu o ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kolda Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam